Ubundi reka mbaho amakuru y'uyu mugabo mwabonye hariya mu mujyi arimo amenagura amamodoka agiye atandukanye hariya muri karitsiye yo kwa Makuza. Ubundi iyo uzamutse hariya mu mujyi hariya kuri UTC ukazamuka hariya no kuri Centenary, hanyuma ukinjira inyuma gatoya ya Simba ugakata ujya mu mujyi hariya bacuruza ibintu by'amatelefone, ahangaha uhita uca kuri iyi nyubako yo kwa Makuza. Hariya rero hanze hari ukuntu haba haparitse amamodoka. Uyu mugabo ubundi niho yasanze izi modoka arazimenagura gutya kuri uru rwego rungana gutya. Uyu mugabo amakuru ye nyayo maze gukabuta nuko, kandi amakuru ayizewe afitiwe gihamya, nuko uyu mugabo ubundi ari umuntu usanzwe ari umukire. Umukire wahariya mu mujyi ucuruza ibintu by'amatelefone. Urabona ko uyu mugabo n'ubundi mubonye ni umugabo wihaye, ni umugabo ubona ko atari umugabo ufite inzara pe. Urabona ko ari umunyamujyi kabisa. Uyu mugabo rero ngo yacuruzaga ubundi ikintu cyitwa amatelefone hariya mu mujyi, kandi iyi zone yakubitiyemo izi modoka wibuke ko ariyo ibamo rya soko ricuruzwamo amatelefone menshi. Abantu bahoze nk'abazunguzayi baje kujya hariya mu nzu imwe munsi yo kwa Makuza cyashya bashyiramo amatelefone menshi cyane, benshi niho bakorera. Ariko kandi wagenda hariya ku musigiti naho ukabona hari abantu bacuruza amatelefone benshi bagiye batandukanye. Uyu mugabo rero urumva yari ari muri zone y'amatelefone n'ubundi acururizwa hariya mu mujyi. Ubwo urumva rero uyu mugabo uko byagenze, uyu mugabo ngo n'ubundi yari asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Hanyuma icyabayeho bakavuga ko bishobora kuba uyu mugabo imiti yaramushiranye, imaze kumushirana ikibazo kirazamuka. Birashoboka kubera ko indwara yo mu mutwe kimwe n'indi ndwara yose ishobora kugufatira ahariho hose igihe cyari cyo cyose. Ngo niba yarasanzwe arwara iyi ndwara akaba wenda n'imiti yari yamaze iminsi yatayifata yaramushiranye, urumva at any time atarakize neza bishobora kongera bikazamuka, kandi bizamutse ntabwo bizamuka mu buryo n'ubundi bumuha discipline nk'umuntu muzima. Agomba gukora ibintu bidasanzwe. Gusa amakuru ahari nuko mbere yuko akora ibi ngibi mu gihe yari arwaye n'ubundi akerekezwa Indera hariya bakamuha iyo miti n'iki, ntabwo ubundi yari yarigeze agira ibintu yangiza na bikeya. Yari yaragiyeyo baramufasha, bamuhereza imiti, baramuvura, hanyuma arataha. Ari naho yaje kugarura ubuzima, agenda asubira mu kazi ke ko gucuruza amatelefone hariya mu mujyi. Ikigaragara cyo uyu mugabo ukabona ko n'ubundi ibyo yakoraga yabikoraga asa naho akora imikino y'abakire, kuko we yashakaga ikintu kijyanye n'imodoka. Urumva imodoka, urumva imoto, nta moto nigeze mbona ahonda. Uwaba yarabibonye yambwira. Nta moto nigeze mbona yirukankaho, cyangwa se hari n'izo nabonaga ziparitse aho ngaho, nta nigeze mbona yakubitaga imodoka. Bivuze ngo n'ubundi ni umugabo ushobora kuba atunze n'amamodoka, birashoboka byinshi, kubera ko we yararebaga akavuga ati ntawamenya ukuntu yabitekerezaga, ariko wabonaga ko afitanye bifu n'ikintu bita imodoka. Maybe hari n'igihe wasanga yari azitunze kubera uburwayi akaza kuzihomba, akaza kubihomba byose bikagenda. Urumva kugira ngo umuntu arware uburwayi nka buriya ajyanwe ku bitaro Indera, amare igihe bamwitaho, azagaruke. Igihe cyose yaba atarafite umuntu yasize inyuma ngo amwiteho, yite ku bintu yasize, ku mitungo, akenshi usanga byaranahombye. Ugasanga rero uyu mugabo ashobora kuba yanagaruka mu buzima busanzwe, akongera akiforoma gucuruza izo telefone, akagira agashakisha, ariko kandi igikomere cyo kuba yari afite ibintu bigahomba bigashira. Wenda yari afite mu modoka, yari afite n'iduka rirenze iryo yafite ubu ngubu. Ugasanga buri gihe ashobora kuba afite bifu y'icyo kintu kijyanye n'ubukungu n'imodoka n'iki, yabibona akavuga ati
akaba yakwibuka byinshi ariko bikajyana n'icyo kibazo cyo mu mutwe. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo n'ubundi usanzwe atuye hariya Kimisagara, akaba ari umugabo wubatse, urumva ni umugabo hariya mu mujyi rwagati muri Kimisagara. Uyu mugabo rero amakuru ye akaba agaragaza ko yaje gucakirwa n'abaturage. Bivugwa ko ku bantu bari bahari haje polisi zireba uburyo afite amashagaga, afite amahane, afite imbaduka, afite imbaraga, bisaba kwitondamo no kugendamo gakeya kuko byamera kose ko nubwo waba uri umupolisi ashobora kugukubita uriya mupanga yarimo akoresha, byasabye kwigengesera. Ariko kandi ku bufatanye bw'abapolisi n'abaturage haje gucomoka umugabo umwe w'umusivili wambaye igisivile, unosepa niba ari umusivili cyangwa ushinzwe umutekano, aragenda ahita amucakira ubwa Rukara rwa Bishingwe, ahita amukubita umutego nka wundi Rukara rwa Bishingwe yakubise umuzungu. Birangira bituranye hasi. Mu kwiturana hasi nibwo abandi nabo baje bahita bacakira, baramuboha byatari. Birangira umugabo bamufashe, birangira bamwambitse ipingu. Hanyuma inyuma y'ibyo yerekezwa hehe? Ku bitaro hariya Indera n'ubundi kugira ngo ba Dr Dinamo tunamusuza cyane kugira ngo n'abandi nkawe bagende bamwitaho, kubera ko n'abantu bazobereye mu by'indwara zo mu mutwe hariya bakorera ku bitaro bya hariya Indera. Ubwo rero uyu mugabo nuko ibintu bye byagiye bigenda, nuko inkuru yarangiye birangira yerekejwe ku bitaro hariya Indera ku bufatanye na polisi y'u Rwanda n'ubundi ihora iri maso hirya no hino mu Rwanda ireberera abaturage. Nguko rero inkuru y'umugabo nuko iteye. Abantu babibazaga ngo se byagenze gute, yafashwe nande, byarangiye gute, niki? Gusa polisi y'u Rwanda umuvugizi wayo aravuga ati abantu bangirijwe imodoka ni benshi kuko babaruye imodoka ngo zigera mu 9. Akavuga bati abashobora kuba batanga ikirego bagitanga kuri RIB, hanyuma bakazakurikizwa amategeko bakareba uburyo bazishyurwa ibi ibikoresho byabo cyangwa se izi modoka zabo zangijwe n'uriya muntu. Akavuga ko hari uburyo amategeko abiteganya, ngo iyi nama bagira ari ukuba bagenda bagatanga ikirego hariya kuri RIB, hanyuma hagakurikizwa amategeko, ibintu bikagenda neza bakazabasha kwishyurwa ibyabo byangijwe.